venner ude fra de forskellige asylcentre. ما دفعات زیادی رو سعی کردیم که اینجا با دوستانی که از کمپ میان اینجا یک شهادت‌هایی رو ازشون بشنویم. Og Ali er jo ham, vi kender fra avisen. و علی کسیه که اینجا تو مجله اومده بودن باهاش مصاحبه کرده بودن و امروز اینجا بالاست میخواد چند کلمه بشه. Det var jo ham, der blev interviewet til Jyllandsposten. ژورنالیست اومده بود اینجا و اینترویو باش کرده بود اینجا. Og når nu vi holder det her lille interview, så vil jeg også fortælle, at det bliver sådan, siger jeg ved at have nogle planer om, at der bliver alfa-kursus for asylansøgerne nogle gange under gudstjenesten. Sådan, fordi ellers siger jeg, holder nemlig alfa efter gudstjenesten nu, og det bliver faktisk en rigtig lang dag. Så der er nogle tanker omkring det, og der er det jo vigtigt at vide, at vi underviser om Jesus, og at man skal have en personlig tro på Jesus, før man bliver døbt. Og در مورد آلفا صحبت میکنه که میگه ما از این به بعد میخوایم آلفا رو همزمان با روز پرستشی بذاریم که ما بریم اون دوره آلفا رو انجام بدیم. اینا اینجا روز پرستشی دارن از هفته آینده، ولی از این هفته مثل هفته قبل اجرا میکنیم. و در مورد مسیحیت باید آشنا بشیم تا قبلی که شخص بخواد پست بگیره. همینجوری نیست که مثلا شخص بیاد پست بگیره و تماشا بره. نه، باید با مسیحیت آشنا بشیم. Det er jo rigtig dejligt, at man vil tro på Jesus, og det er jo en stor beslutning at gå fra islam og så til kristendommen. تصمیم خیلی بزرگیه که شما می‌خواید بگیرید و باید به مسیحیت، به مسیح ایمان بیارید در حال خودتون تا بتونید پست بگیرید و غیر از این محاله نمیشه همچین چیزی. Og der er nogle få stykker, ikke nogle få, men der er i hvert fald en håndfuld eller to, som har besluttet sig for, at de vil døbes den 21. Så der holder vi dåb her i kirken. چند تا از برادرای ما اینجا با مسیحیت آشنا شدن و مسیح رو در قلبشون قبول کردن و میخوان پست تمدید بگیرن و 21 همین ماه ما برنامه پست داریم اینجا. Og jeg stiller et spørgsmål. یه سوال میخوام تو بکنم. Og det er, hvad får dig til at beslutte, at du vil tro på Jesus? تو چرا تصمیم گرفتی که یه دفعه به عیسی ایمان بیاری؟ Og tage imod kristendommen. و مسیحیت اصلا قبول کنی؟ اصلا چرا؟ من قبل از هر چیزی از خدا کمک میخوام که حرفایی که به زبون میارم به درد کسی بخوره. Først og fremmest vil jeg gerne, at Gud hjælper mig, de ting, som jeg siger, der bærer frugt for alle de andre også. سلام عرض میکنم خدمت تمام مردمان نیک روزگار. Jeg vil sige hej til alle de gode mennesker i menigheden. عرضم به حضورتون که من با واقعیت مسیح توی ایران آشنا شدم. Sandheden om Jesus, jeg kom til at kende i Iran. توسط دوست مسیحی که سر یه اتفاق ناگوار من با این واقعیت آشنا کرد. Gennem en ven, som der skete et eller andet ulykke for ham, og den kom jeg til at tro på Jesus. Og som en kristen han var, som skete en ulykke for ham, at igennem den ulykke jeg så, hvordan det skete, og hvordan han kom ud af det, så kom jeg til at tro på Jesus. من میدونم وقت زیادی ندارم برای صحبت کردن. Jeg ved godt, jeg har ikke ret meget tid her nu, jeg skal fortælle, men من اینجا نمیخوام از درد و رنجی که کشیدم توی ایران روزتون رو خراب کنم و میخوام اینجا درباره خوشحالی این واقعیت صحبت کنم. jeg vil ikke ødelægge jeres dag på grund for alle de elendigheder, jeg har haft i Iran. Det vil jeg gøre det, men jeg vil gerne med glæde fortælle lidt om Jesus. این خانم سوال خیلی خوبی پرسن، سوالی که بیشتر مردم از من میپرسن. Det var faktisk en godt spørgsmål, du stillede til mig. Det er mange, der spørger mig om. من توی ایران شغلم غواصی صنعتیه، شغل بسیار بسیار خطرناک. Altså, i Iran, jeg arbejdede som dukker i platform, eller hvad hedder med olie under. Altså, undervandsvaser. Ja, altså undervandsvaser. یه روز من با یک دوست مسیحی وارد آب شدم و واسه این دوست مسیحی ما یه اتفاقی افتاد. Vi dukkede ned i vandet som en dag med min ven, som han var filipiner og han var kristen. و من بهش کمک کردم و اون جون سالم به در برد سر اون اتفاق. Og faktisk der skete noget under vandet, som hjalp ham, at han kom levende i overfladen. وقتی که بیرون از آب شد اولین کاری که کرد زانو زد و دعا کرد. من تعجب کردم. Dengang vi kom op på overfladen, ude på jord, og så satte han på knæ og bad til Jesus.
Och jag blev faktiskt överraskad varför han sätter på knä och så ber till Jesus. من بهش خندیدم و گفتم داری چیکار میکنی؟ Jag faktiskt grinade av honom, så sa jag, vad är det du laver? گفتم من نجاتت دادم، تو داری چیکار میکنی؟ با کی داری صحبت میکنی؟ Jag sa till honom, det var mig der reddede mig, hvem du snakker til. برگشت با لبخند به من گفت از خدای خودم تشکر میکنم که تو رو توی مسیر زندگی من قرار داد که امروز منو نجات بدی. Han sagde til mig, at jeg beder til Jesus, fordi han har sat dig for at redde mig. و من از همونجا کنجکاو شدم. Og så jeg blev meget nysgerrig fra den gang. و ازش خواستم بیشتر بهم توضیح بده. Og så jeg ville, at han forklarer mig lidt mere om det. Og ved du hvad? Vi vil simpelthen, du har så meget på hjertet, så vi kan holde en hel aften, hvor vi vil høre om میگه من میتونم از اینجا ببینم که شما خیلی تو قلبت هست میخوای صحبت بکنی برای ما. Det er rigtigt. Men vi vil lægge vores hænder på dig. میگه ما میخوایم الان برای تو دعا بکنیم. Og når vi lægger hænderne på Ali og beder en bøn for ham, så er det også, at vi beder for alle, at de må... میگه موقعی که ما دستمون رو میذاریم رو تو دعا میکنیم برای نه تنها برای تو بلکه برای تمام این افرادی که اینجا هستن براشون دعا Og I må میکنیم. gerne blive siddende i dag. Kære Jesus, bare gerne sige tak for Ali. تشکر برای Tak fordi علی. han mødte en kristen i Iran. تشکر که یک مسیحی رو ملاقات Og کرد mødt af dig og din و تو رو تجربه کرد خداوندا nåde og din kærlighed. و فیض تو رو و محبت تو رو تجربه Jeg کرد beder dig for خداوندا. hans liv her i Danmark, og jeg beder dig om, برای Jesus, at زندگیش در han må دانمارک دعا میکنیم blive lykkelig, og at han må få et که godt موفق liv. باشه در کارش Jeg beder dig for hans familie i و Iran, برای فامیلیشون هم در og ایران دعا jeg beder dig میکنیم også om, at de må komme til tro, og at و de må... اونا هم بیان ایمان در عیسی مسیح طریق علی Vi beder i Jesu navn. در نام عیسی مسیح آمین. Og når nu I kommer hjem, så husk også at være med til at bede for alle vores موقعی kontakter. که یادتون باشه خونه میایین که میرین خونه برای تمام پناهجویایی که اینجا هستن دعا بکنیم. تشکر.